ngemisebenzi emikhulu nemihle ezobaba uThixo namakhosazana. Bese loDonanele sinendidelane ngosimbusisi.
njengoba behlelike khona umsebenzi bathi bawenze esingabanikezile wona ngoba sibathathile phela. Uma uthi bephethe isonto kodwa bephethe neigebengu kuzolumela kodwa bephethe neigebengu esisigebengu mhlala lasedokodweni sithi kimi wemfana kaphakathi uyabona manje kuleli dokodo sesohlukana mase kulondoloza umzimba mhlawumbe uma uhambe mina kuleli dokodo ngiyokuya ngihlale ezansi kuwaye mahlukana ndlela mangibona into ebengikhiphila yikho uma sewuphalethu manje weekend esiphatha umbhobho yamamezela athi umlindelo kwababuthi ngawuphi phela ngikho mhlawumbe abayingcela ngeke sikhulume into efanayo ozwile nowatshelwa ngeke kufane mamkhamba ngaliya uthi umlili ngithola kwendoda uzizwa kahle ukuthi uthini wathi wemfana kaphathi sekufike leso sikhathi ukuthi sesihlukane idokodo kodwa mhla ngibuya into engihambele uma ingekho ngiyohlala kuwayi ngikhonza ngicela ukuthi ngizokhonzelwa ijazi umfundisi ngolibeka phansi make yaphasi indaba yami ngiyoza nje ngigqoke isudu yami ngifike ngihlale phansi mawuthiwa landa inkomo nembuzi ngibuyele emuva ngize ngilethe intethelele emhlawuliso lodwa ngingagqokile ingubo yokufundisa ngoba ayikho into engoyitshela abantu bayizwe ngikwehlathini njengoba sinje iliphi izwi lesiyakulawo kwafika kwakuthi ngesincenga ethi engizozifaka inkalivasi manje singele ezulwini sathi amen sangayenza intando yakhe ukuba senze intando yakhe ngaba sinje uthi sengihlala phansi ngifike ekhaya lapha ngithi ufakwa amastika emnyango khomba ukuthi kuzofakwa ugesi uthi uma wami mina ngezalwa uMashami amen uthi kufike umfana osemakwanyaneni la lo ubhukuda naye alamba ngalemseni uzomfaka ugesi uthi weMashami bani lo osonto ebuhleni uthi umfana wami lo umhlupho wengqwele uthi wabona kumlibuko wakhala wathi utshele lo mfana noma abe inkolo isisinda kanjani ayibamba azabambele ngamazinyo phela kwehlukana ibandla thina sasa lezansi kuphakama nemhlophe obaba wethu baboshiwe kuthiwa saso bakhulule ebuhleni inkinga kungeneke ebuhleni Nkosi kusisele kusini bethula nendaba enkulu kangaka iminyaka emingaka izovela kancane sizothemba bani ubani lesomthemba ukuthi uThixo nisiphathele yena asisho lutho kodwa siyabuka nje singabantwana kodwa sisho lutho kodwa
ukuthi ubona ubaba ephume phela eceleni kodwa efuna ukudunyiswa yena. Lapha ke uthe umuntu omdala sikhulume ngothengo. Kuyenzeka ngolunye usuku nganganakile ukuthi kuqalani senginikezwa nje ukhaphethi entabeni yomhlangano. Thwalungisa ukhaphethi. Ngaqala ukuthi angazi ukuthi into ukhaphethi la ekhaya. Ngase ngiyawulona. Sase siphamisa amehlo isilwana ngase ngisondela. Sathi malapho ungasasondela la. Sathi ushiye lo carpet bafuna ukusulela kuwe. Ngase ngiyahlehla. Ngase nawushona hale. Ngolunye usuku khona entabeni siyakhuphuka basifika phezulu. Sekushaya isikhathi sokuthi sesilungisile phezulu sekufanele kulandwe umuntu omdala phansi. Sabe sesiyehla nabafundisi abaphethe umsebenzi kaThixo. Sabe seseza sishona phansi. Masifika edokodweni kaThixo. Siyafika usesemnyama. Uthi awu befundisi. Ngilekelele. Ngikhathele. Amalungiselisa abantu. Yayisiyathinte inhliziyo. Sokwenzekana bazothina abantu abadala abakosi yamakhosi. Bese bekuphula lapha la kuphula khona uThixo ngithanda yahlaba ngejubane. Umuntu osheshasheshayo yangena umuntu osithatha. Base kethi kele ngayoshona phezulu. Masifika phezulu. Hawu. Lensizweni lapha esihlalweni sababa. Ubani? Ngedayi kushuta ama security. Sisondele. Asifika le ndoda. Ifaki kuphahe ingoze uzo leve zamehlo. Nejazi limnyama. Ukusiya umqondo uba uthe awungikhathele. Akiwa ngale nto nje. Sengigijima befundisi. Befundisi niyibona lento elapha yana. Iliphi leli security lapha esihlalweni sikababa. Ebesekujima sihambe so masifika kuyena lo muntu uthi wakufuna uthi hayi bashumayeli miyekeleni kuthina uzobonakala ukuthi siyombeka phi. Base behla ngapha gelekele ashona phansi kanti siyabuka ngolunye usuku sengathi singama ngoba spectacles njenga spectacles lo baba asingafunda ongekona asifundiswe ngikona ngoba uyibona losenza simbono shela ngoba ungekona ngeke simbono shela akangakhala ushembe phakathi kwamadoda kuze kubona ingane lenumvu ukuthi awukwakhala umuntu omdala kwenze njani. Nithulile zona siyaqala kuleli bandla lakithi ngikhulela ya
ngisafisa iphinde libe khona futhi ngisho lutho nje kodwa ukubhibhidla bomntwana bami ngesabatha edlule ikhalile ubaba engaphumi ethi lungu ilinde ukhansingi ethi lungu ebuye endlini ngadama doda akazoyinaka lento kodwa mina ihlalile okuze waphuma unyembezi kuthiwa baba bayacabanga yini sezongena ubaba esikhulupini senzele thina kahulumeni wetheni kuthina wangena ngentando yethu ubaba endlini yesonto sesibuye sambathisa yini sesibuye samemukela yini masingamamukeli omukelo bani uyovela umuntu othi baba siyazenzala kuwe safunda ungebona kukhona baba nisikhombisa kosibusise nefree ungikhumbule le ndawo engiyona inzima kakhulu amen ngibonile unyazi wezulu bantwana basezulwini uthi bona sezulwini luvela onyazini luvela onyazini ngangisesimene esinzima kakhulu ayibonge inkosi shembe uNkulunkulu bantwana basezulwini kuthi ngelinye ilanga umshumayeli uZulu lo eintaba zaseKenani kuthi ngelinye ilanga seyoshiwe imoto zami esengeboshwe ushanyela ngasuka kwakuyisabatha ekseni sengqokile hayi ngafika seboshiwe yiningi sengimemeza ushembe sengimemezile uthi lasezulwini bantwana basezulwini ngafika ngaqonda bona otraffic laba bashanyela baseMalisburg ngathi nibopheleni imoto yami bathi ayinayo permit yokulayisha ngathi mina bilayishile yona baphenduka babuka nabodwa ngoba sengizwile ukuthi udriver uthayila ibengalayishile ayibonge inkosi hayi bathi hamba baba uyikhiphe imoto ayinalo icala imoto yakhe ayibonge inkosi ushembe uNkulunkulu bantwana basezulwini umsebenzi wethu kemangibuza bantwana basezulwini uwakhuluma ubaba wabuza uthi uyogezwa nini indaba ashoba lapha kwasha khona idubu ngiyakhumbula ba befundisi benkosi azishanga idubu kwashoba kuphela wabuza ukuthi wathi lelapho namanje kusakhanya lokushisana wethu thina bantu waphinda futhi ubaba ukwakhuluma indaba enkulu ngokuthi
lwathuthiwe lwahlangana nomfana lapha Victoria Street osengasekho emhlabeni wathi sengiphumile besikade siphuma thina esifobweni lapha bekade khona siboshwe khona bonke laba bantu singene kuwo bonke laba bantu singene kuwo eMnazaretha eCabane odwa sithule sithini baholi bethu wasezwini asingani uNkulunkulu wethu usocela uNkulunkulu wethu ukuthi konke lento siyayivala ngani ngoba amakholwa ezwane onke ayebuze futhi obuke iyaholo nekho akhona nekho ikhuleke lelisonto mina ungekho umnikelo uthi mawungena esontweni usuzothola umnikelo nisekhona bekukhona na ngoba namhlanje senyabanga semba ngigceme njengoba sigqokile sonke sesiba ngigceme uthi umuntu indawo yami yokela awuzophuma igazi na uyothini ushembe othini ubaba yena manga na likhule mina munye umnikelo namanje munye umnikelo ophathayo ngoya konikelayo unikele ushembe kuphela awukho umnikelo zokuye umuntu kanti mangabe gqoje isonto kwezelwana kube kuhlatsha imbuzi na secethe ukuthi yonke into eyenzelana yekashembe kuseyikho abantwana sezibili lokho kwenzeka manje basobani imali akuyona imali imphefumulo yabantu nangesodidini imphefumulo yabantu akuyona imali siyacela abantwana sezibili uze siye ngosogcina lapha siyakhona imali yona ezobulala leli sonto sizoba inhlekisa emhlabeni kodwa sinenhlanhla ngoba sinoshengo omkhulu sinonyazi wezulu olwethu unyazi yabonga abantwana basezweni Nkosi Mbusisi angivamisile nje ngoba Nkosi yami ukuza la empopini ngizokhuluma uma ngenzeka Nkosi yami ke ngikhulume hayi kahle kabi njalo lengixolele abantwana bonyasi ngivamise nje ukwenza umsebenzi uJehova owathi angizowenza kokubongisiya ukuphela bantwana beNkosi sihlangene ngeNkosi yasembusweni wethu inkosi uthi ngolenkosazana besihlala nawo lapha ngicela ke bayasho ukuthi mhlawumbe bangathi besihlala nawo lapha kube ngathi mhlawumbe nami ngiyinto yini bekihlala abantwana lapha basedlukhulu bakwaZulu befika inkosi uthi mhlawumbe kungabe inkosi asethi ke into yakhe ngizokusho manje asithi umfana kababa singazi kanti uMesiya umnika into zonke efihlekile lesizwe imnandi nje mase kufike yona lokuthi ibe right kube kuhle ifike ihlekise singamnakile nje sithi umfana kababa kuphela
Okay, angizuleke lapho. Wase kufika isikhathi sokuthi ke inkosi yasembuso lesihlala esitulweni. Uma isihleli inkosi ngo95 kwawu96 wasuka isiduma ngaze sibone emhlabeni. Fremanje babulalise kahle lo. Wasuka isiduma ngaze sibone bagcoba abantu bayisimanga bagcoba ngiyazi ukuthi mhlawumbe bazophatheka abanye abantu Nkosi yami. Bangitholele. Wasuka isiduma ngaze sibone emhlabeni 96 kwawu97 ngo97 ngoJuly ngomhla ka6 July ngomhla ka5 July ngangena lapha inkosi uthini ethi maNazaretha sathule nje ba kani ngisize ningibuze kulabantu abagcotshiweyo nabagcobileyo bagcotshwa ubani kusasa ngomhla ka6 ayina ngempela ke kwenzeka lokho sakusathela lapha eoffice wafika kumhla ka6 babaleka bonke abagcobi nabagcotshiweyo kwafika nje abawu4 kuphela. Okay, sasika phansi kwetata ke lapha ase office eMthombeni nangempela ke lathethwa ke icala wasekuthiwa ke enkantolo uma umuntu ebizwe enkantolo wangafika isinqumo siyakhishwa ngayo noma engekho asikhishwe isinqumo sithini isinqumo sesonto lathi ke isonto thina siyisonto sithi ogcobileyo nogcotshweyo abakhumule ugcobo lwabo balibeke phansi kusho isonto kwavunwa kanjalo. Okay, sasihamba ke manje Funa isekahle lokho sisiye enkosini manje yasembusweni wezulu. Yes. Wabuyimina imbongo umthiyani awusengikhotha ukuzethula Nkosi yami. Umthiyani imbongo ngijona phela mhlamba bangijwayele Nkosi yami. Sahamba ke mina imbongo umthiyane nomphathe sithe nomathonsi umfundisi nenduna umkhwanazo wasemtuba wasomkhokheli intambo zegoliphi mhlawumbe umhlopha kasandawo. Hawu baba uzongikhumbela uma wami Nkosi yakugula umkhokho tabazekho bani manga sabona lapha Nkosi yami kwabe shevu yomlunguza phakwa nje Nkosi yangazi baba ubone umuntu lenze njani Nkosi Nkosi sathanda ukuphila naye baba samba so5 lesiye Nkosi ngapha sambi sekuyizwi lesonto bese hlukaniseka ukushiwo isonto nokushiwo uMesiya uthi kuhamba kanjani lithe isonto abakhumule bonke abantu abagqoshwe ngokungamthetho ugcobo lwabo banibeke phansi sesiya ke lapha yakhamka inkosi kangayazi ukuthi inomusa ngale yasuka yakhamka yashintsha yanolaka engaze ngubone ikhamke endlini yabona yathi inkosi uthi umuntu uyabhalwa ebusweni kunjalo bakhe uma umuntu ethanda umbuke ebusweni umuntu engafuna ukuthi umbuke ebusweni hlangana akangifuni lo ubhaliwe ebusweni akufuni ukuthanda futhi lihlangana nje emayizele izithatheni sibe yivakashela endlebeni uyangithanda lo muntu ngisho intombi mawuyeshela angiyeshe intombi engangithandi mina cha ngakutshela intombi ngangiyibona ngizoyeshela bese vele kutshela madoda intombi ngiyibona nje ngiphamwe ukuthi le iyangithanda ngiyeshela engangifuni cha yeah ngempela masingena ngaphakathi yakhama inkosi yasembuso lezo yakhamka imbethe idlazela imhlophe engathi ipheshwe umoya ngaphakathi lilandela ngemuva yafika athi ya ngola athi ya Tiriso wathi umfundisi Mathonsi wayephethe uhlelo wathi baba sisinqumo ogcotshiweyo nogcobileyo phansi yathi he waphela ngathi yabona phela uthini wakumala itanga lo ithi he izethukisa yathi he bambala yathi amagisi akashona phansi sathi abaphathwe nakusahlela ewahle lapha ngezwe khona lolu ugcobo awulona ugcobo lukaThixo amadiski yatsho njani inkosi amadiski akashona sathi bawaqeshule abeka phansi sathi babekwe phansi ayela ngempela yasithi hayi namfuthi ngisho njalo aqeshule yasithula yasibuka phezulu yathi bantwana benkosi ululu kuphela emthini indaba isekwehleni umuntu ngosho kasho nje angithayise efika ngafuna wathi indaba isekwehleni umuntu ushayeka idolo ashayeka indololwane ashayeka ikhanda alima laphela wathi ke mina bengithi thina ngoba siyakholwa asisale sesibayeka bawagqoke lamajazi ngoba masikabakhumule bazokufa bonke
kodwa ke ezulwini abekho bonke futhi bangathinti lutho ezintweni zesonto yaphela lapho ke lento amuzosho abahamba khona ukuze mina nami ngihlale ngingedluli ngingade ngabe lapha ngezwe ayikutsha athi angihlale nami ngithanda kabi yaphambili phakathi kuligela phambili liluwe akasekhaya ngisho reverse ngithathe nje akuzima la omunye omunye ke baba inkosi bafowethu batwana bonyasa lento iyosiza uma siyihlonipha siyilalela ithi inkosi uthi ithi ogcotshiweyo nogcobileyo bayokina ngocingo kwaye baphosa emgodini ngonamkhawulo athi ogcotshiweyo wawungcobelana athi ogcobileyo wena uvumela wawungcobela wawuvumela wawungcobela wephosa phakathi emgodini ngonamkhawulo futhi inkosi uthi batwana benkosi sengigcina ngalokho ke manje engicabanga ukuthi akuzuba mnandi mase sisuka la siya eJudiya kwakusekhona umfundisi uKhanyile yamazi uKhanyile ukuthi kwayihongana phela bona ufuthi no Nazareth zathula wanibona inkosi engayekho nje la inomkhuhlane nansi asayibona phela kwanti ilapha kuvulana eJudiya nansi lapha kuvulana inomkhuhlane owenziwe ngamabomu bekuhamba angathi mangizokho mhlawumbe ubaba uzongisola inkosi yami ayikodwa angishiya lapho nje hayi inkosi kusenomzwini amen Amen. Mbingelele bantwana basezulwini egama likaShembe. Amen. Mfowagumede kwamhlaba yalingana ayibonkosi. Mfundisi wami uGumede, umvangeli wami uGumede. Bantwana basezulwini ambona uShembe ezweni lakithi. Unyazi lasezulwini ayibonkosi. Uma wakhiwa ithempeli ngasemngceleni lakhiwe le thempeli lakhiwe duze nendoda eyinyanga eyayinempahla le ndoda yayingakwamthembi Sibongo ithi le ndoda angafuni la manje la ngithi mina cha amanje akuwona wethu njengoba umfundisi elibusisile le thempeli sengelikaShembe ithi le ndoda siyayesaba sasiyesaba le ndoda kakhulu besithi ngizolanda ukuthi kuyosonta abantu la ubaba ongizalayo lala phansi indoda eyifaka umqhele wameva bese ngiya kule ndoda ngifike ngithi kuyo ubaba ongizalayo lala phansi ithi hawu fana uzala le ndoda efaka umqhele wameva ithi ehe yabona la meva kongena ngalinye esweni lasasonta ngithi ngizama ukuyethusa le ndoda yeyila sitima sibike thempeli sifika sekunemfudu akazi noma ziko 100 imfudu nje ziyayanga thempelini vele ngivarisana
wayephatha imoto ubaba wayeseJudiya kwakunamadoda-ke la ekhaya ayefuna ukuthi ma ufuna ukubona ubaba wapho kuncane ngoba wawabala la madoda cishe ma uphethe 400 uzokhuluma nobaba bese ngithi asilungisele okuncane ngoba ngeke basivimba laba bantu bese sihlanganise okuncane kube yini angithemba-ke la madoda iyaye ithi awungizali ngifike kuyo ngithi awubambelani awudrink mani mngani wami ngifuna ukubona ubaba kunento ephuthumayo athi manje lona umnikeli phinde ngikhipha omunye ithi bamba lapha bese iphela imali abantu bangaphelanga kufanele kubaningi bese kuzomunye ethi manje mina umnikazi bese sizama siyofika kubaba masifike ekuthiko kwaUNkulunkulu bantwana basezulwini oyehle ezulwini mayifika ngithatha athi makumele uthi ngithi baba kunomuntu osifakela imfutho ethempelini ziningi athi hambani ngizokhuluma naye baba akasasibusise phenduke la madoda bese sibuyele emva masifika ngesabatha sifike sisonke nje imfuthi azikho hayi kube kuhle nje tabama bese yafika le ithi ngicishe ngafa ngeke ngiphinde ngizoxolisa ngicishe ngafa Loshembe wenu yokuthiwa uThimo ehamba nalo okuthiwa inyanga ezulu bacishe bangibulala nyanya bangithumele eGebeni zazo ngikhiphe ekhaya uthini manje wedwa uthi kufike abafana bathathu abasuke eMozambique bawelela ematekeyeni bayosuthu bafika kule ndoda bazofuna okuthile basebayikhomba lesibhaba ifake emotweni basebathi kuyo into sifuna kuyiyodwa nje kuphela sifuna ikhanda lakho leli khanda nje bakunempandla eliyigolide siyolisebenzisa noma singabulalanga noma ungakwazi ukusinika ikhanda uthi le ndoda besahamba naye uthi wathi bona emotweni wabona uThimo bantwana bakaNkulunkulu rathi hayi belithi sizokhuluma indaba yami namatshana yathi inyanga ezulu ngeke bakubulala hamba uthathe la mafutha akho la indawo yami lesonta kuyo yayibonkosi impandla laba bantu basho ukuthi khona ukuthi akekho lawo nale mpande kangalelo ayincane ngoba leka babushozi ngathi nenwele leyani yayixabeza impela uma sebefika la yobulawa khona la sefana ingene endlini ibulawa igawulo lembaza kukhishwa lele mpande ikhanda udwa uthi ngoselomila isangweni inyanga ezulu imi ngapha yathi hayi ngeke ubulawa kodwa ngifuna ukuphumela uhambe uyokhipha ubuyisela amatshana endaweni yawo ukhipha amafutha akho masingane endlini sithi sidora yeni akanayo impandla lo muntu bathi hayi lo muntu uthathe le mpandla phela siyamazi bamzungeza ikhanda alinamsha incane impandla kugcwele inwele ayibonkosi yasiphunyula le ndoda yasibuya abantwana bakaNkulunkulu yazoxolisa kushela sasixolelene nale ndoda yayiyokungikhomba ngomuno le ndoda wele ngizokubamba cishe ngabulawa ngathi mangiyongena ethempelini kwangena into la enyaweni ngayizalethi sishisa la ey'nqeni ngayizisise emgogodeni
manzi. Inhliziyo yami yasithi le ndoda kusho ukuthi siyangithakatha le. Ishaya uNkulunkulu kaNazaretha. Uthingo lwalunemlinge emkhulu kakhulu. Wathi kushaya uwani ihlombe kimi lalibolile, laliphuma impethu kuphuma igazi. Lento yavuleka nala ebeleni. Manje silonde ebeleni. Esileleni. Kuyayifana kodwa phela nengane ngancane. Hey, ngakusumshumo. Wayisabatha. Isonto, ngibonile. Ngomsumluko. Bangifaka emotweni. Ngaya kudokotela eMkhuzu Satellite. Wafika ngifaka esithombeni wathi, "Usele umthambo owodwa ukuthi ngife." Yabona ke mase bakutshelile ukuthi uyafa, iningi izinto ezibalisayo. Ngangisena amakhosikazi amabili. Qala ngacabanga, ngoshinga ngizabantu. Inhliziyo yami ibuhlungu phela nje. Ngakula. Sayafika enkosini uThimo laseGBC. Safika phakathi nethuko. Awusagqokela uthonga phezulu. Waphuma ubaba wathi, "Unani?" Wathi, "Mina angazi baba, kuphuma nje impethu zabe ziyawa." Wathi, "Awu amaNazaretha ahlupha bani. Hamba Nkosi kubusisa." Wathi, "Ngiyasukuma." Wathi, "Baba ungasonti umuntu. Noyedwa umuntu ozomzonda ungasonti umuntu, kodwa kusasa uzobe usuphilile." Usho uThimo lenkosazana abantwana basizwe. Wathi kusasa ngoba sengiphila. Fike ekhaya. Ngilala khona bangikhiphe lezi impethu bagcoba uvaselina. Khishwe impethu kugcotshwa uvaselina. Naba abantu bafuna ukungibulala. Makusasa ekuseni avukumazungu azobheka azikho impethu. Amemeze mamlanga. Ubuza ukuthi uzobuka. Hayi ayisekho impethu, ayiyonkosi. Sasuka lesilonda abantwana kaNkulunkulu. Angijabulanga kanje. Sathutha lesilonda kimi ebeleni. Sayisamila mlenye ngasamila la endlebeni. Zaphuma impethu, angijabulanga kanje. Ngase ngaya khona ngamdungulo. Zaphuma izithathu kolesine washona. Ngijabula ngithi mina. Ubaba afike ezweni lakithi eNtongane. Ngiye baba, ngizobonga Nkosi, ngiyabonga isilonda sipholile. Athi baba, "Uthwele isidumbu somuntu. Hamba uthenga imbuzi uzokugeza lo muntu omthwele. Wena ujabule kufa umuntu. uNkulunkulu wathatha lo muntu wabeka kuwe. Njengoba usujabule kangaka nje, ungamsusi lo muntu kuwe. Na uzofa. Inkosi usenikuzwile. Amen. Noma ngihamba
Melusi omuhle Nyazwezulu nami ngumntwana omncane kodwa inkosi uThixo lenkosazana ngiyibonile nendaba yayo ngayizwa unyaka ngithi kwaku 2012 icala leli eliphelile namhlanje kwajabha abaningi lalisavuda phansi ekhuthele kakhulu amaNazaretha elihambela icala lapha eBria kunamatafula adayisa abantu kunomshumayeli wakho Nkosi engcwele Nyazwezulu nayo netafula lapha eBria mshumayeli ucele wasesenze sasithi masibuya ngale ecaleni bese sihlangana khona bese idingidwa le ndaba ngenhlanhla ngangena ngaphakathi enkantolo bese beba nokubuza ke mabe ngibona umshumayeli ucele lapha eBria kuleli tafula nalo sekuqhamuka inkosikazi yamaphendwethu ematobela iyamazi ucela yilona iNazaretha iyiRoma iyamazi ucela ngoba nayo athi netafula lapha eBria isifika kuyambingelela uyavuma ithi amaNazaretha agcwala itheku aphungaphi kubuza le nkosikazi ibuza kumakhaya seyachaza umshumayeli hayi kuphunywa ngapha ecaleni ngale ngasemtateni isiqonda yena-ke le nkosikazi ucele ithi labo shembe njengoba bebabili indodana yalo ohambile nalo omunye engamazi wena ngakuphi ibuza ucele njengomuntu emaziyo saphendula umakhaya ngokuthanda kwakho uNyazwezulu usethi mina ngasale ebuhleni because inkosi uNyazwezulu siyathula le nkosikazi yambuka sathula lo mama usethi lo mama mfana wangu nenhlanhla uthi ngibona mina ngiRoma angaze ngimkhonze ushembe futhi angiboni ngoke ngimkhonze ngoba ngizalela eRomeni ngikhulela khona mina ubaba wakhe sesho inkosi ngoThixo lenkosazana ubaba wakhe lo shembelisele naye ebuhleni ngangifunda naye sasiseclassini linye ngineminyaka yabo 12 13 wayesemncane kakhulu ithi sasifunda naye eclassini ngelinye ilanga ekhaya kithi usho le nkosikazi ndaba kaShembele ngadalwa kabi mina mangizwile yayithola inhliziyo yami ngengiyifiselela umkhandlu ngoba laba bantu Nkosi njengoba beze lapha balethe inhliziyo zabo Nkosi kuwe uma umuntu umnika leli thuba njengalelo sinika lona asukume akhulume indaba yakhe uyababulala laba bantu bayahambe bengaphethe lutho ngoba laba bantu Nkosi njengoba beze la bafuna indaba yakho ithi lenkosikazi wathi ngelinye ilanga ngathunywa ekhaya njengengane ayikho ingane engakazithunywe kubo esenakuwe endwedwe ithi ngathunywa komunye umuzi ubuqamamana nasekhaya uma uya umuzi kunendawo odlula kuyo le ndawo ayihanjwe ebusuku ngoba ineyipopo uthi le nkosikazi ithi ngahamba njengengane kuthiwa ngiyolanda into ethize kulowa muzi wakwesibanibani ithi ngafika lo nkosikazi engithunywe kuye lo mama engithunywe kuye ngamfica ngekwapopo ukuthi ngihlale ngimlinde ithi kwaze kwashwa ithi ngihlale ngicabanga le ndawo engizodlula kuyo mase ngibuyele ekhaya engahanjwa kuyo ebusuku ithi kwaze kwashwa kuthema kuhlwa wesefika lo mama nasenginikwa lento ebengiyithunyiwe nasengapha ithi sebusuku ngizodlula le ndawo ngingane yentombazane ngihamba ngedwa ithi ngase ngicabanga ukuthi
uzokwenza njani. Uthi mfana wami Magaye ngaleso sikhathi ibandla liholwa umkhulu wakhe loShembe enisele naye ebuhleni, umkhulu wakhe omdala eshula ngapha uMasikoti uManda Sithebeni onjengesonyana. Ithi ngasemcabanga ngasethi uSibani umkhulu wakhe uhola ibandla ubizwa ngoNkulunkulu ayengimbizi. Ithi lenkosazi ngaze ngiguqa ngambiza nje ngathi Shembe langa lamalanga ngiyengizwe bethu abasiza abantu ngicela ungisize ngidlule la. Ithi lenkosazi lendawo iyihlathi ithi ngezwe ukukhulumisa phezulu ehlatheni nathi lalela kunengane umfana ezoqhamuka lapha. Le ngane umfana uyayazi kodwa kuphela uyazi ukuthi kuyubani iyini. Ithi lenkosazi ngaselima uthi nathi lelizwe ngane mayiqhamuka izohamba phambi kwakho wena usuyibuka isiphumo izokudonsa nize niphumele ngale bese uyahamba ekhaya. uShembe weManazaretha kadaba uNkulunkulu. Wena ebuhlungu unyazo lwezulu esiphila kuyo la ebandleni ngicela ukuyisho ayikho baba into ebuhlungu njengokwazi umuntu ongakufuni. Ngoba kuyenzeka abe mdala ngeminyaka kuwe, kuyenzeka abe mdala nangokugxotha uphoqa ukuthi lo muntu mhloniphe kodwa uyamazi inkosi unyazo ayifuni. Ayikho inkosi yamakhosi into ebuhlungu njengaleyo. Usize esiphila kulo kuleli bandla ube hey ngabiswa inkosana lapha eMega City. Ithi lenkosana kwathi uJuly is 10. Sithi uboneka mayichithile lapha phezulu ukhandwa kuba enkonzweni akekho soke ebheka umuntu uthi ulandela abantu ababili. Inkinga laba abantu banamagama la esontweni. Uthi ayikho inhlamba ababengayisho beyibhekisa enkosini unyazo lezulu. Ithi lenkosana kwapho uthi mangena ethempeleni ngiye ukuthandazela inkinga zami ngithi Shembe yenza laba bantu ukuthi besule encwadini yakho. Usize siphila kulo lapha ebandleni kodwa Shembe noma singababona noma singabezwa nyazo lezulu uthando olutshale enhlizweni zethu ngeke babenze lutho. Ithi lenkosazi ngathi ngoba ithi ngaze ngacikita amehlo ixoxela uMagaye obuza uMagaye le ndaba anombuzo ngoba niyamazi cele wasesenze. Ithi ngaze ngacikita amehlo wakha kwingane nje mfishanyana. Ithi ngasenganaki into eningi ithi ngasengiyande ithi makithi ngiyayibuka le ngane usibani bani engifunda naye eklasini. Uthi naselikhulumisa lathi lalela lathi ibona le ngane yathi landele ilandele izohola ibandla emva kayise oyizalayo. Ibandla njengoba lona umfowabo kayise lisazoholwa uyise oyizalayo yona ihola ibandla emva kayise emzalayo. Weyibona indodana yakhe seshinda benkulu phambi kwethu. Yebo ngamaphela nasiyekeni. Uma uthando oqoma ngalo unyazo lwezulu seluphelele fele edokotweni lakho musuke usiphazamisa. Musa usiphazamisa. Indodana indodana yakhe ayizalayo isho inkosi uThixo age of 13, 14 years. Ithe yakhe indodana mhla isihola ibandla isho esho lo nkosikazi inkosi unyazo lwezulu uthi lithi izwe yakhe indodana mhla isihola ibandla lamaNazaretha ngeke sanise ntangakazi iyolise entabeni zaSozwathini. Kodwa la siququbele nabantu abathi inkosi mhlayisisa oZwathini basola. Phelile manje cha. Phelile cha umsindo ubamba la South. Umsindo ubamba la South. Fanele ngabe phela manje umsindo subanga kakhulu kunaqa. Ngokukhulu wethu sephumelele. Ingane yabakhanyile ebisebenza lapha ngaphakathi sengihlala phansi. Ebisebenza lapha ngaphakathi enkosini. Emhleni yenkosi uThingo lenkosazana. Isabatha uyaphuma ubaba uze sabatheni inkosi uthini mase buye endlini usebiza lengane kwakhanyile uthi
sibanibani eshinkosi ephambi kwethu ngoba angimbonanga la ejwayele ukuhlala khona makusona awahamba umfuna yaphuma lengane yagijima amfuna uNkulunkulu ophambi kwethu yaze mthola athi baba uyakubiza yahamba inkosi unyazo lwezulu ufika yagukala eceleni lengane uyabona labantu abasebenza ezulwini noma ngakuthiwa wazizono zabo kufanele wehlele ngezansi ngoba kunezinto eziningi ubaba ayikhuluma kubo sicela nyazo lwezulu singaliwa ngabo uma nje amaqala lakho umuntu osebenza kuwe baba esephambana senze nje singamboni hlobo wasegcekeni siphambana naye singamboni manje inkosi iguqa unyazo lwezulu iguqa lengane eceleni uthi baba sibani baba ukuphe esontweni nje bathi kusonto waphendula ngalowo ndlela aphendula ngayo engicela ungayisho isithi inkosi uthi ngokuye waManazaretha anomelele intweni njengale ngizisho ngoba kuyohlula ngisoselethi banduza anamandla phekweni manje kuyitshalile enhlizweni yakho iyomila ngisho engafuni ithi inkosi unyazo mayiphendula isithi inkosi uthi ngoyithi hayi wesibani baba ungawesaba aManazaretha ngoba kusasa uzoba uNkulunkulu wabo bathembele kuwe ungawesabi aManazaretha owajwayela ngoba kusasa uzoba uNkulunkulu wabo bathembele kuwe ngoba engasekho mina konke bobe sebekubika kuwe nichasibike baba uma nihlubuka simbuka sihamba nani nihlubuke sinithanda sinihlonipha sinikhonzi nithasenze nje baba ungangali inkosi ithi inkosi unyazi bantu abasha ushempusha empini ithi inkosi unyazi asiyekeni uWhatsApp sengiyayibona lento baba ayethi asiyekeni uWhatsApp lapha kuWhatsApp webazali bethu lapha kuWhatsApp kunento ekuthiwa istatus oyipostayo ipostwe uwe lento ngiyibona manje uyabona umuntu uyanda ayiposti into angayifuni lapha kunabantu esinabo la abasaposta abantu abasathembezeni uthi ungasiya kuWhatsApp nje ubaba akafuni sibonane ukuthi sidonsa ngendlela ezehlukene umposta kanjani umuntu ongumfuni ubaba wakho andine njengoba sila ubaba wethu inkosi unyazo lwezulu umposta kanjani umuntu ongafuni ubaba wakho nangu umbuzo kuyawushiya ngihlala phansi manje umposta kanjani umuntu ongamfuni ubaba wakho istatus siyinhliziyo yomuntu ngoba kwistatus umuntu uposta izinto ayithanda ubona uposta umuntu angalena nje ingoba uyamthanda ubaba Nkosi busele kuzulu ezwilezulu
enkulu yasebuhleke bweNazaretha. Shumayela umlangeni eBhekville eMseni Temple number 6. Amen. Bantwana benkosi, sisendabeni enkulu yasezulwini. Esihlangene ngayo. Inkosi inomusa, kubulele insizwa nje yasezulwini yabuka mina ukuthi ngeactor kanjani. Uthando lwasezulwini bantwana benkosi, asazi ukuthi le ngubo esiyigqokile ingeqiniso yini. Noma mhlambe sigqoke nje umfanekiso, kodwa kuyethu baba inhliziyo zethu azibe mhlophe njengale ngubo esiyigqokile mayibonkosi. Kuzoba ukhetho ngeCovid. Ngangithelelwe inkabi. Izokuthi kufanele ngibulawe. Akubona abantu bangaphandle. Uma uthi usebenzela ushembe ngeqiniso khona abantu abangakuthandi lokho. Abangakufuni. Yathengwa ke inkabi ukuthi fanele ngishawe khona la kwamasho. Asazi umuntu waNkulunkulu ukuthi konke sikukwenza usuke somlahle ngaphi ushembe ngaphakathi kuwe. Mase ufuna ukususuluza elinye iNazaretha. Kodwa inkinga la ikhona ngoba sithandaza uNkulunkulu ophilayo. Ushembe wangifihla mayibonkosi. Wahamba omunye ethi uyabuya insizwa kanti iyangazi. Kwathi baba manje usizabela inkambi khona umfuna umshaya lapha. Uhlala lapha seMagogo. Akwenzeni bani isibongo sakasho kanti akazi ukuthi lensizwa nomfowethu ikifike ekhaya. Thunywe iNazaretha. Asazi bantwana benkosi ukuthi siyaya yini lapho kuyiwa khona. Usumbulele kumuntu ke uzohlala kanjani esihlalweni esilegazi. Leso sikhundla osifunayo uzohlala kanjani wazi ukuthi usibayibana akekho nje ushuluzwe uwe. Kodwa uNkulunkulu omkhulu wasezulwini wangifihla mayibonkosi. Ukhona umunye wakhona. uNkulunkulu esikhuluma ngaye bangcwele uNkulunkulu onothando mayibonkosi. Ngomunye unyaka ngo-2000 lapha kwamashu ngangithuma emsebenzini ku-12 khona isitolo esasikhona lapha ihardware sethi angene khona. Mangifika ngena ngithi ngiyakopende ngapha bese kuqhamuka umbheki ngithi insizwa ngoba insizwa into ehlambulukile mayibonkosi. Ngeke ukuthi kwaqhamuka insizwa insizwa into ehlambulukile kwaqhamuka umdlwembe. Kwaqhamuka lo mdlwembe wathi baba siyasebenza la. Hawu kuyasetshenzwa uthi uphethe 9mm wathi ngifuna ukuqhubana ngesibhamu wena. Cela ungisize uyongishayela lapha phansi. Mangithi ngiyabheka ngapha esayidini lami intombazane bayikhinya bathi ayikhiphe isikhile sesisekho semali. Ngapha ubaba weshayela truck khona lapha bamkhula ngesibhamu sezuyopha. Balele phansi abantu bawuqela ba. Mina ngangiphethe imali engu-900 lapha nge-front pocket. Cellphone nami nesikhwama sami. Angizange zangiqhule nokuthi angihlohloloze wathi ngiyacela akwazi ukuthi ukubanja inkunzi kuthiwe uyacelwa. Mina ngacelwa kwathiwa ngiyacela baba ukuthi uhlale lapha phansi angilaliswanga phansi. Ngahlala phansi bayiqhiya intombazane wangena enye umama lapha uthi uzohamba nomfanyana babemhlohloloza naye lo gogo bamlasa wathi hayi bantu lala phansi gogo. Kwangena insizwa ende nayo ile ngisuphonjwana layo lapha yathi iyagoloza bayigquza nayo ngesibhamu.
bashula luphondo nalayo beyilalisa phansi naye odlulayo lapha abona siyaduma la ngaphakathi kwaphela abantu benkosi 35 minutes ya 45 minutes ziyaduma nje la ngaphakathi ongenayo laliswa phansi babona intombazane isikhiya sikho la base bebona hayi asithathele into zabo bona lama customers bakhuthuze baqala ngale eqaleni kuyiqueue kulelo phansi bapotoza bathatha ama cellphone befika kumina bayajomba baye ngale bamkhuthuze bathathe ngiphethe u900 i-cellphone yami isikhwama sami kuhlela baphinde futhi babuye baqale ngapha befika kumina bayajomba baye ngale angizange ngithole ngishipama yodwa emveni kwaloko basebedayi ayikho lento asambeli manje bavuswe bathi vukani sebehambile mayibonkosi emveni kwaloko babuza wena ushaya ngani ngathi mina ngine-big security yami ewushembe mayibonkosi enyinsizwa ngesikhathi samasinyora uluthi ngolwenkosazana iphethe ifilipe ngokusena amabhifike zoshembe the way ibhikwile yinhle lensizwa qhama kwakhe ichitheke injobo ekuseni qhamba ngapha kwelindelayo iyonqamula isevuka nathi uma ifika ithi besihlangana nazo lababhemu baphethe ihlokonyana zeyibha bathi ya njengoba ukuchitheka nje uhamba lapha masakujabana siphethe iyibha masakuchitha umphapho manje ngalezi ibhamu zethu akusindisa abashembe wakho yathula lensizwa yesabathele ekuseni uma sidubula manje lo shembe wakho angakusindisa na yathula lensizwa sikhuluma nawo ngakudubula manje lo shembe wakho angakusindisa nani yamphika njengopile yathatha ngeke angisindise ushembe wangwele fane simphuze ngaphakathi mayibonkosi ngoba yamphika iphethe ibriefcase ebhale shembe is the way iphethe nopho kodwa yamphika bathi siyabuyeka ngoku yenkonzweni mayibonkosi olandele emva kwakhe sasho isibhamu babemthela phansi lo shembe sikhuluma ngaye bangcwele inkosi enomusa nothando amen ngabahupha ngesamblela mina bebambe imbuzi kwejail lapha beqhamuka abafana bathi hayi ajwayela baphamisa izandla nemazi ushembe ni nami baba libuzo bashembe ngamhupha ngesamblela ngaze umfake emahawini mayibonkosi sengcina insizwa lensizwa kwabulawise yakangqondo makulawise eDafrod eDutshulo kwase kusuka lapho wahamba lo wayekhuluma namaphoyisa bekhuluma namaphoyisa ukuthi khona umuntu wabulala ubaba la baba omncane wami ngakho ngiyacela ningisize ngiyazi la isebenza khona ngaseDalton ngicela ukuthi nihambe nimlande lapha ya shuthi wase wakhokhela lawo maphoyisa lapho bese-ke ngifuna ukuziphindiselela mina la ngempela wade ephuma nje emsebenzini iveni yasimlindile base bemcaphule ya ndoda angithi yazi ubulela umuntu siyobopha babemfaka evenini kude kuthi iveni isuka lapha ko-crossini ngena ithi iveni ucabanga ukuthi yakwa-E naye ingena ngaphakathi ehostel kwakuseniyimoba lapho phezulu iy'moba ezazilapho yakudla lapho bosuku labasha wabona lo mbhemu i-police station kwa-inansi phela yasingena ngaphakathi mayifika lapho yasiyaqhamuka lensizwe yakangcobo yaseyivula isitapha yangena waseziya yayikhuphuka imoto ivele amaphoyisa ey'mobeni yagqunquzana ngemuva uyambona ukuthi lo muntu lo uye lo engabulala uyise wakhe wayihamba naye njalo eyongena ey'mobeni mayifike ey'mobeni lapha basebehla amaphoyisa athi
wathi yandoda ke sesiwenza umsebenzi wethu nayinyamazane yakho usungabona ukuthi senjani ngayo kanti lo mbhemu ukezwe etimeleni kuthiwa mosuletini lo bizushaya kwaseyimemeza indaba enkulu le ndoda iphethe isibhamu naye ungoma ukuthi uzoqeda ngayo ungoba uyinazarete emveni kwaloko uthi uzophindisela uyise uma efika lo esethi uyaqala esidonke isibhamu yathi hawu le ndoda hawu weshembe mina kangizukutholakala ngisho ukutholakala iy'ngane zami ithambo lami la embobeni bathi ngaqedi loko kwaqhamuka imoto emnyama idla magalane embobeni yangena le moto ethi nsi aphuma uthi wole nkosazane ethi usungibizile sengifikile babaleka abashiya amaphoyisa kuthatha iveni abaleka naye lo ungoba ephethe isibhamu wasala yedwa lo wathi lalaka mntanami njengoba usungibizile ngasabela ngakusiza mina ubulela umuntu wena hamba-ke uye epolice station uyoziripota ukuthi wabulala umuntu mawuqeda lapho ufike mina kulapha ebuhleni ufike kimi ebuhleni yathi ifika le nsizwa zadibana phambili la edressini noNgcobo kade ezombulala zadibana phanipela lapha edressini uNkulunkulu esikhuluma ngaye mayibonkosi wabahlanganisa khona edressini babika indaba yakhe lo baba ngizobonga kade ngabulala umuntu ngizobulawa ehlathini laphana engobeni ngabiza wena ngase ngiyangisindisa ufika lapho ngemoto emnyama emveni kwaloko ngase beyabaleka laba kwasethi ubaba ayike mntanami sengikusindisile mina-ke uzongisiza ngento eyodwa uhambe uye esithebheni noma uye kwamasha epolice station uyoziripota wena umbulali wena ngoba nawe ubulele esho ekabili mayibonkosi Nkosi kusebenziswe amhla Ngiyabonga baba ukuma phambi kwakho ngingomncinyane nje kubantu bonke abalapha enkonsweni. Shembe omuhle lokhulumayo uNgcobo. Makuthiwa uNgcobo ke nje kusemaqadini lapha. Ngisekwazini umuzi esiphathwa kwaNkulunkulu kusengqalabutho. Nkosi yasezulwini angazi baba balobe buzilo baba ngoba abanye ukuthi izinto zigezwa nini. Nami ngisabuza ukuthi izogezwa nini. Uthi ngolabuya enkantolo uzokhumbula ubabushozi. Ngo-97 labuya ngesena moto sihamba sikubole kuyimoto liyapi phakathi komuzi evula amasaka. Wabakhulu ngalelo langa ishobile enkosini inyembe zazukudla thina. Ngoba ubaba baphuma ecaleni eThekwini ehamba nobaba abahloniphekile. Abekho namhlanje phakathi kwethu. Yaphuma ingate sabusiswa eshiye izwe inkosazaneni sabusiswa. Sahlala salindela ukuthi ubaba uyangena kwakwami ixuku phansi komuzi wasevula amasango wangangena baba kwahla. Waqhamuka ubaba ungema umbangela iqhugwana. Wathi Mshumayeli ngasabela sedokodweni sinomunye ungasekho beshaya emshini. Athi nathula nje akhanjweni kofuna ubaba. Savumela phezulu thatha nazi saqoqa. Sangena emotweni. Phansi phezulu kwamthambeka yathi mayithi phezulu yasiqhamuka imoto
Ishayela amalambu. Sathi ukuba sebuya ngenye imoto. Athi lo ongasekho wehleli la athe nawo zidliwe imoto yaba. Wasisililo lapho thina sisamba lapho sajika samlandela ubaba. Seliyani izulu. Cabanga ke vula masango ukuthi uma ungena khona udala njani. Sasafika ubaba sango singene ngena khona wakojika ngale wangena kaduma esebanjwe isamblela seza naye ebusuku kwabusha umbila apho mhlawumbe uthola khona baba wami obuyabuya into zakhe mhlawumbe ngabo wathathaye ubaba akhetha awubusha umbila sawangena baba sabuya sahlala sakidamisa sazi kwenzekeni akhohle umuntu baba kwenzekeni so tshelo kwasa baba ngicela uvuma isono Nkosi yezulu umhlaba athi lo munye cha uze sizwe le ndaba amakhosikazi namakhosana ayazi lento ukuthi baba ubuye ngemoto ngesezone zakhe aphuma sibuye siqonisa 4 asengehla ngashona phansi ngathi ngifuna umkhokheli maduma kwathiwa akekho yohola afuna umkhokheli mathi wathi akekho yohola kwathiwa nangu umkhokheli mashezi ngafika khona ngafike phela inyama yakhe yangaphakathi nesikwa sombila kade yohola wathena hawu kwenze njani sengiboshiwe nangilandiwe emaqadini ngathi mkhokheli cha uboshiwe khulumela phansi uyazi nje ubaba kade secaleni baba ubuye ngasabuye imoto zakhe uba ubuye sebuya ngenyama wabona uthanza nje ekhanda wathi kade sengihamba ke bezonitshela lokho ukuthi ubaba ubuye sebuya dondobala phezulu ngangena edokodweni sasikusahle sahamba saya phambi kababa wekhona ubabushosi safesa kuqa phambi ngoba sahlambuluka waphuma baba wemala hawu uNkulunkulu esithanda siyabonga uNkulunkulu singoloko sazana ngoba usibusela uNkulunkulu osithandayo futhi nangempela sahlambuluka oxoxa indaba wathi hey wathi basibangidayisa befundisi salale uthi umfundisi baba ubaba ngakhohlwa basakhona uJudas lapha enkonzweni bafishoza nahle lapha walandu bathi kwenzeka nje waze bathi sasixoxela yaseqhamuka ifu labakhokheli namakhosazana athezela abafundisi babaleka lawo bangasekho laba jikela ngaphakathi lababa nawo sihlala laba wathi baba yini hey esathe khuluma baba ukuhle awu bafika wasethi baba hey ambani oqoka nikwenza inkozweni abefundisa benza ngalutho uNkulunkulu uthanda wonke umuntu thanda nje isoni ongathi akangeze umthelele umuthi afake emlonyeni wayiphuza itiye nangempela kwaqoqa emthandazweni yasibeka kahle sakhala sabukana nobabushozi sabukana nalabo abanye abangasekho baba sejika indawo wathi uphatha lapho wayise uNkulunkulu unyazi uNkulunkulu futhi uthiwe lo Nkosazi hayi bawethu wayesathi umhlangano awuvale uvela amasango wasuwela umhlangano ovala esivele hawu bayakwenza lapho umasho uvala indawo ezibili safika sakhe esivele sesikhona bagijima abahloniphekile abangasekho bafuna baba sizocela ukuthi kubebeke kuvulwe umdedele aphuma isilo olaka endlini yathi ubani othe uvale umhlangano yabiza inkosazana amtshela inkosazana ukuthi noma zomgidi umgidi wabantu kusasa babuya ukuthi amawe sawushaya umgidi wathi ngelandela isonto ngesabatha bayisikhumbuzo yayisithi akukhulume abashumayeli sabukani bakhona abashumayeli bangafuna ukukhuluma yedwa sengiqinile manje sengigugile ngalesikhathi nisayingane abo abantu babengafuna ukuthi ngithiwe ngumshumayeli basukuma abushosi obushumayeli bashumayeli babaza umsebenzi kababa omkhulu ngamlandela babaza umsebenzi kababa omkhulu bathula bathi nya uthi ushamba uNkulunkulu ayibona inkosi uthi ngoLokosazana lolibona ukuthi awusabuka khona
sesithathiwe imoto zakhe ubani babobe wamkhipha kule moto ngeyona yakhe uthi baba siyageza namhlanje ubele imoto ongesezona ezaseyithathiwe imoto uthina ulaqhabuka abantu bephethi bathi lethela ikhiye uthi bahluthi ikhiye ejele awuhlobo ezinhle kodwa uNkulunkulu wami usilahla ngani ungashiyi inkosi nyazivezulu sicela inqobe izitha babona uyibona zinqobe kosobathina asazi sophelela aphi thina esinenamumva singenani thina sazi njengoba sihlela sazi kanje asiphumwe ezinye indawo asazi izizungu zinanensika asazi shantsha amabhayibheli sisuluphakele kodwa yilo kwathi njengoba lento lehleli nje sazi lento nangomshoso ufakazi olezindaba ezenzeka uba bebuya esebuye enkantolo ehamba imoto zakhe engasekho nithini bababa ngalezi zinto zenzeka na Nkosi busizwe Siyabonga ufakazi uhle sikumnandi siphiwa bashumayela inkosi zibabusisi Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-57 57 sicela umvangeli uCibane wakhona lapha ekhaya sifuna silebelela inkosi ngosisi Nkosi usipha amangcwele
mandulo anamhla sabo inkosi uthi ngolokosazana umhlabe wawulawula ngokumkhosi wasezulwini ugandaganda ongenastelinge oyamemeze kuhleni bamaNazaretha uthi hayi incwadi ebhalwe inkosi inyanga yezulu babuza bathi uvelaphi hayi impendulo uvela kumdala ezulwini utshiywe inkosi inyanga yezulu uzobeka induku ebandle kuhleni bamaNazaretha incwadi ebhalwe nguJ.J. Zabefundisi ume phezu kwetafula wayifunda wathi inkosi ezulwini azoba ngumuntu ebantwini akhula ngimthanda khona okantizile ezingachumi uvuse imidala imize ehamba oyise noyisemkhulu siza umkhosi sahloma saye eJudiya seza umkhosi savuma asabala saye enkandakazi uphaphela ensingizwe umabika izulu kuduma alidumi liyahalalisa ebuhleni bamaNazaretha lihalasela umoya ingcwele ofikile emhlabeni kubantu insingizwe emajubane amabili enye leswazini phansi lekwambana enye liyaphesha kwa-Israyeli kwabamhlophe abelungu abantu beyikhanyilanga mkhuzo dame ezamazwi phoyivikela kathatha khona eThekwini eKingspark bambone sengaphakathi estadium ngabubuliwe babala izibhithi umhlophe onke beyikhanyilanga umhlophe othente waphakathi abathethelelane thethelela mthetheleli uthethelele kade bemise ngamlezimunye umetrongweni kade bekuvalela ubani engabophi inkanyezi ezulu umhlaba kangaka dhane uyabadida basemhlabeni abakwazi ubona wasezulwini mayifike vele ezulwini wozubathethelele baba angasembethi izulu lomhlaba uwe wedwa owehle emazulwini waziwa umuntu ebantwini lwadaladalela ukhozi wamaphiko olwasentabaswe ingqulesha amaphiko phekomzwendweni intaba inhlangakazi kabezikude ziwuma sithela ukuba kayisitheli ngazikhawula intaba inhlangakazi sibonge babamkhulu ubhombela isitimela samampondo sibonge umoya engcwele kamenzi wezulu umhlaba ushiyile emhlabeni kubantu umlilo ubaswe inkosi inyanga yezulu yasesiyahamba thina boshembe sokuthi ibhantshe lishe ekhaya ezulwini kuyokuthi okhethwe ekhaya ezulwini okhethwe uNkulunkulu ledlozi umbani oduma kwezi uhamba lothumo lwenkosazane uyowehla phezu kwekhanda lakhe uyekwenza ukumlandela ukabhombela isitimela samampondo uyelanga lokukhanyelanga lama-Afrika wavutha umlilo zashikho vegalenanda kwakwashale isesikhawini ngale kwempangeni ubusisiwe wena wedwa esandleni sikabhombela isitimela samampondo wabusiswe emkhathini wezulu wabusiswe kujuleni kolwandle namhlawuthi abathunyawo unteka phezu umhlaba wathi umhlaba ungcwele gwele kwabavele ezulwini inkosi unyazi phezulu umlilo ushuhanguhangu ushiswa ingcwele endala yakithi ebuhleni bamaNazaretha babehleli bengazi inkunzi sematholeni osibisi bayehla bayenyuka bayakhala bayakeula bayalila bayasha beswele nongabasiza beboleka imali inkosi engcwele inkosi unyazi lwezulu iphume ebuhleni yentabeni engcwele intaba inhlangakazi ithe isehomisi lamemeza izilommemezayo lathi bheka qaphela ungabusayo entabeni enhlangakazi ubheka empumalanga kukhona intaba engcwele igama yiKhenani Mesiya sabelwe yabizwe eKhenani ubizwa ubhombela isimela samampondo uthi holi isizwe sikaNkulunkulu usithatha useke cababa phela intaba engcwele igama yiKhenani inkosi unyazi ngene eKhenani inyathela kancane inyathela ngesizotha kulilizela amakhosikazi akithi khona lapha eKhenani athi angeni inkosi emasondosondo angeni inkosi ezulwini azoba umuntu ebantwini angeni inkosi ezalodumo lonyazi izingozi imikhona lapha eKhenani zicula amanyozi lumomile unyazi lungenile eKhenani lungenile embusweni wezulu umlunguzo wamajaji enkantolo eDurban High Court angenafika ahlala athula ngasolutho aleli jaji uyaphi limkotela inganekwane yasemajajini lithi avuma ukubetha njengenkosi uJesu Kristu waseNazaretha avuma yabethelwa hayi isilwane
lesizulu lwahlala lejunya njengelalithi beyikhomba phezulu entabazwe manqweni awoyisemkhulu lwangena unyaze elikhulu eHarrismith yangena inyoni kayiphumuli kwasamazama iy'ntaba sentabazwe kwebenaneli iy'ntaba sezondi nokhatamba wena nombhaqo omkhulukazi u-N3 ajame imoto ku-N3 athi phimilili athi vimfalala athi sonke singabonyasi imambevimbe esangweni eHarrismith emzini omkhulu wamabhunu kwaze kwasamabhunu ebikelana liyabuza inyiphuka bemabhunu lithi kwenzenjani na athi amabhunu zonke isizwe zokumo umgido wakusasa inkosi Mbusisi.